главный. Просто без разницы. Да. Ролик главный. Все. В таком положении вы поедете. Аня, может ты поехать так? Так, смотрите, встаньте около. В таком положении вы поедете. Броня! Переворачивайтесь спиной вперед. Убираете оба карабина. Pendant la Révolution française, les Juifs accèdent à la politique élevée, une première en Europe. Mais au XIXe siècle, quand le judaïsme se transforme en antisémitisme, cette théorie raciste s'exprime en France lors de l'affaire Dreyfus, du coup quelques élus, accusés à tort, de trahison. Ну раз уж решила, сиди. La gauche comme des capitalistes. À l'époque 1940, la France est envahie par les nazis, la République remplacée par l'État français du maréchal Pétain, qui instaure des lois antisémites. Ce sera entériné dans les faits par ce qu'on appelle le statut des Juifs, publié le 3 octobre 1940. Ну да, снимаю, конечно. Тебя отправила, тут стою и снимаю. Avec le travail de mémoire des générations suivantes.
Быстрее двигайся. А что там застряло? Двумя руками, попеременно. Как ощущение? Саша, как ощущение? Утомительно? Ага. Ну, двигайся, двигайся.